Makuru yacu tuyakomereze hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Rwamagana nk'ahazwi Rugende y'itaka habereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ni mu gihe umushumba yasambanyije inka akahita yitaba Imana ku iki gicamunsi ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2025. Ibi byarijije abaturage benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ni mu gihe kamera zamufashe arimo asambanya iyi nka, bukeye bwaho abyuka yitabye Imana. Mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi habereye ibiteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane. Ni mu gihe umusore bamubonye inzoka imuziritse ku izosi, aho bamwe bagize ubwoba abandi batangira kwifata ku munwa. Uyu musore bamufashe ku iki gicamunsi ku itariki zisaga 24 z'ukwezi kwa 12, aho uno musore bamusanganye ino nzoka mu izosi, dore yuko yavuze yuko iyi nzoka iwe asanzwe ayifite ariko nta kibi ayikoresha. Ni mu gihe atabwa muri yombi. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahereye mu karere ka Rwamagana Rugende y'itaka ahabereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Habishuti w'imyaka 35 y'amavuko yapfuye azira gusambanya inka ku iki gicamunsi ku itariki zisaga 24 z'ukwezi kwa 12, dore yuko kamera zamufashe arimo asambanya iyi nka kugeza ubu ngubu akaba yitabye Imana. Ni mu gihe uyu mugabo yari afite umuryango w'abana 3 ndetse n'umugore, bivuze ngo bo bari famiye y'abantu 5, ubu ngubu akaba yitabye Imana. Ni mu gihe ari kwa muganga kugira ngo bamenye icyatumye apfa, nimba iyi nka hari indwara yaba yamwanduje zikaba arizo zaba zamuhitanye. Mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi habereye ibikomeye cyane byarijije abanyarwanda benshi cyane. Ni mu gihe umugabo uri mu kigero cy'imyaka 28 y'amavuko witwa Jean Claude yafatanwe inzoka ku iki gicamunsi ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12, dore yuko yireguye avuga yuko iyi nzoka nta kibi ayikoresha ndetse nta bumara ifite kandi ntago inaryana. Avuga yuko yayirazwe n'abakurambere kujya yigendana, aho abaturage bamubonye bagira ubwoba ndetse bakamugendera kure, kandi nawe agerageza kuyibakangisha. Uyu musore yahise atabwa muri yombi n'ubugenzacyaha RIB, dore ko uyu musore yisobanuye avuga yuko mu by'ukuri iyi nzoka nta kintu ayikoresha kandi nta kintu kibi kimuvurwaho, uretse yuko avuga yuko mu rugo wiwe nta muntu ujya umwiba. Uyu musore afite umuryango w'abantu 2 nawe wa gatatu, bivuze ngo ni umugore ndetse n'umwana umwe. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nge mwarimo mubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka nongere mbifurize umunsi mwiza, mbifuriza Noheli nziza, mbifuriza umwaka mushya muhire, muzawurye ntuzabare, dore yuko umwaka w'2026 tuzawinjiramo ejo bundi. Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda, nanjye rirandeba namwe rirabareba. Umwaka tuzawurasa ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 2026, bivuze ngo umwaka nk'uko bisanzwe turasa saa 6 z'ijoro zuzuye, murabizi ko ariho turasa. Bivuze ngo rero muzitabire twese. Uyu mwaka tuzawurasira convention center, utarubizi ngira ngo abimenye, utazabona umwanya ubwo azakurikirana live Kidasamura TV Rwanda arebe ukuntu barasa umwaka. Murakoze cyane, ndabakunda, Imana ibahereze umugisha, ubuzima buzire umuze. Twaye duherereye mu turere dutandukanye tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda, twaye duherereye mu karere ka Nyagatare.